ole he khovel mihring te zinga hian thin han sazaka thin rim thut nei lo kan omom love chu tiang thin rim thut ta han sat de usok thil du lo zong kan tona han thin rim thut chang hi om thina chu tiang chu hit the roof anti ani suddenly become very angry mo thin rim thut thin rim khatiang soina kha ani chuan entirna pe in soifia I han tum teang my teacher hit the roof when she got someone cheating on a test mo kan zirtir tu chuan a test na enton te amana athinarim khop mai enton te atum lo taka enton an lo om kha athina sajak mai tina ani pani na hian when Lyra saw her husband in the restaurant with another woman she hit the roof Lyra chu apasal le mai che pakat restaurant na an chol du na muwa athinarim khop mai athina al phat mai tina ni chuan hit the roof ti chu thin sajak thin han al phat khatiang soina ka ani achiang tura ngayang o ole mizo te hian kan chan chiat ber lai te shom be sei tu nei to lawa kanin chiat lai hian in hnem na thatak mai kan nei thina ni chu zang khuen bung buthun anei thina lom lungai su ti hi ani chu tiang chia chuan nampui ho jok te po khuan an lo nei ve reng maya chu every cloud has a silver lining ti hi ani hemi om zia chu there is a hope in the most difficult situation mo thil cheber le har saber kan ton po in be sei tur hala om ve fo thin ti ani zang khuen bung buthun anei thina lom an tia khati anin hnem na ang chi kan every cloud has a silver lining ti khan an lo in hnem ve thina ni chuan hei hi example pe in soifia I han tum teang I try to remind myself that every cloud has a silver lining whenever I'm going through a difficult situation mo hemi om zia chu har sat na le shom na ka pal tlang don hian ka ton hian in keima hi ka in ril non fo thin hei hi atop na ni lo be se na eng ala omani zang khuen bung but huna ne yani ti hi ti na ni anexa hian I'm sorry to hear that your job search is going bad but don't despair every cloud has a silver lining mo apoi ka ti hle mei in na zona ilo tluang lo ti ka ria ma se lungai reng su zang khuen bung but huna nei thin na try la mule meyang ti na ni every cloud has a silver lining ti om sia chu zang khuen bung but hun anei thin a lom lungai su tia in nem na ani achiang tura ngayang o ole atu ate mai po hi mel riat ngai lo le mun kan fan ngai lo te mi kan riat ngai lo na muna kan kal chuan kan in thlahung de thina ni hi hetiang in thlahung de le mani kim ki deuh chu ya om soinan hian a fish out of water ti man thina ni email riat ngai lo na bula I kal chuan I report por ngam lawa inung changkha 50% vel I thup thina ni kha khatiang ang in thlahung che soinan khan a fish out of water ti man thina ni chuan anwai an example pe in I handa le don teang I felt like a fish out of water in my new college mo newcomer ini chuan I college thara chuan in thlahung dek thina ni chu mi soina chu ani apani na I felt like a fish out of water in this city mo thingtlang pa kan ni chuan khopuya kan vakal te hian kan che dan phung te lo in ang to lo thina khatiang anga in thlahung le kim ki deuh chu ya kan om soina kha ani a fish out of water ti chu in thlahung dek le kim ki deuh choi mel riat lo te bula kan om thin khatiang soina kha ani ole
thiền hàn com ngày bi griêu tây này em abula hàn tap chốt thrin te mo in tha thei mi alo lấy rồi lai chuan thiền te ina hàn ria ton zak chan te po awm thrin kha he tiang anga in kop tlat mo tiang soinan hianin join at the hip ti hi man ani thrin ani mi in kop le om dun reng in kom ngai tak soina ani deuh bere example pe in yan soi fia don te ang me and my brother used to join at the hip when we were kids mo kele ka una pa chu kan no pan lai chon in kop tlat po ran thei lo khopa in kom ngai kan ni ti na ni a nuai le hian my daughters and her best friend are joined in the hip o ka fanu le a thian kom ngai em chu in kop tlat an ni mo i in kom ngai tak an ni ang tik lai po hen an om dun reng mai ti na ani deuh mai khat yang soinang khan join at the hip ti kha manani mi in kop chot mi om dun tlat in kom ngai em soina na man thrin ani a chiang tura anga yang o ole thin phuzuk nei lo kan om em o heng mo kan tum lo da thil lo om thut chuan in ti pa ve viu thin me han phuzuk hi thil om thei ani he tiang anga thil thin thong thut mo phuzuk kan nei na ang chi soinan hian made my blood run cold ti hi man thrin ani hlawa wanga kan han phuzuk soina hi ani deuh bere example pe in yan sei fia le don te ang my blood run cold when I saw a snake in the forest mo rule kan han mu thut te hian ram nuai te hian thin phu dup thin ni kha tiang anga phu jok soina kha ani deuh bere ram nuai rule ka mu hian ka phu jok thin ka hlau thin mo tiang soina kha ani chuan a nuai le hian I heard a tapping on the window which made my blood run cold o kong khar te kan han thua tukver aroin vuak rik phut hen thina pumal zoi thina mi khami soina kha ani made my blood run cold ti chu hlau wanga kan han phujok soina hi ani deuh bere chiang tura ngayang o ole pasai dam top khok po hian mi han vin deuh tuar hi chu pakhatal ani ngei arin oma he tiang anga thinrim o ka mi kan han vina kan han bia te soinan hian bite my head off ti hi man thrin ani mi thinrima kan bia ka kan han vin deuh tur soina ani deuh bere example pe in I han da le tiang example ta hian a chian pha ve in ka ria kan ti tel ram thrin ani pakat na chuan I'm sorry you had a bad day but you don't have to bite my head off poi ka ti hle mai vo in hi hlim lo itan ni duam lo tak ani ti ka ria ma se khonga in thinrim o ka in min besu o min vin su o ti na kha ani mai ni chuan annex a hian han kalila I just asked if I could help you don't have to bite my head off ka pui le pui thei lo che ka ron zot me ni e khonga in min vin su o ti na kha ani min vin tuar su o ka pui du chia pui inga em ti ka lo zon mai che ni e ti na ani mai e bite my head off ti chu mi thinrima kan bia kan va vin dewa kha tiang tong kam vi na mi kan bia soina kha ani chiang tu ra nga yang ole kan mi thiam te le zirmi te chuan hlim hi mi hring dam doi thaber ani anti trin chu tiang chi chuan sa phau khuan hlim na lam soina hi an nga khop maya tuna hian pakhat karon thlang chuak don ani chu mi chu full of the joys of spring ti ani hlim lutuk soina ani example pe in han soifia hian tum te ang Lyra is full of the joys of spring in this moment because her boyfriend is coming home shortly mo Lyra chu ahlim hle mai tun din huna chuan a chan chu abial pa alo ho nai dona alo ho thuai dona ti na ni adot le hian
I'm full of the joys of spring today because I've got a promotion for in chu ka hlim tak zet ani a chan chu ka hna ka kai sanga promotion ka hmuwa tina ani full of the joys of spring ti chu hlim lutuk mo hlim na lampang soina ani chu a chiang tura nga yang o ole hei hi I han en le tiang ka channel lo entry chuan channel masa idioms karon upload akan hei hi hetiang ang deuh chi chi hi in lo mu to in karinga feed call feed ti kha po kha nervous zam thil kan han ma chon do na zam na kha tiang kha soina thau kha ania hei po hi chu tiang soina thau chu ani butterflies in my stomach ti hiani zam na thin phu dup na kan nei na ang chi thil kan ti don in mo kha tiang soina kha ani example pe in I han soi fia le don tiang I had butterflies in my stomach as I went to get my exam result mo exam result kan valak don chun thina phut na sat thai em kha in rianga I pass don lo kha tiang soina kha mo thin phu dep soina kha nervous na kha butterflies in my stomach ti chu ani anexa han kal leila I always have butterflies in my stomach when I go to meet a woman mo mi ring hi kanin ang lawa then khatchu mei che bem huai deuh te mo then khatchu zam tlat te tiang hi ni ve ani ke po hi kani ngei karing mei che ma hen ka zam tlat thin tina ani mai chiang tura nga yang ole full of the joys of spring kan sai zo chia kha limna lampang soina limlutuk soina ani kha chu tiang chi chuan on top of the wall mo limlutuk soina thawani hei hi mizowa ngei po tong chi sang limna lampang soina kan nga em kha chu tiang chi chuan idioms sa pho po kuan an nga em ema tuna kan en le tur hi on top of the wall limlutuk soina thau ani example I han peteang Manchester United won yesterday and I'm on top of the world mo Manchester fans inia itran ema nimina anin khela an chak hlau maya I limlutuk ilom lutuk khami isoina kha ani apani na chuan I'm on top of the world because my boyfriend invite for the dinner this evening mo kahlim tak zetani hachan chu kabial pa in vo in tlaya choi turin dinner kil pui turin min soma tina ani chuan on top of the world ti chu limlutuk soina ani very happy extremely happy soina ka ani achiang tura ngayang o ole crocodile tears ole mit tuitla anti mei han ti mei la alar khop me idiom sa mizo ngei te pon thon thua kan neya ole in amit tuiat titla ai tura zong thin mo min an khonga ya vapuyan tumata chon lo ei thep thin mo khatiang anga mit tui alema titla der tak lo soina kha ani to fake being upset mo real ru tak alungai si lawa in tilungai der mit tui titla der soina kha ani example pe in han sei fiale don tiang Stop crying crocodile tears. I do not want to hear it anymore. Imit tuilem kha han titla to lo te. Hetiang thil hi ka hrenon du to lo ani. Mo ka hredu to lo hetiang thil hi trap to su imit tui kha titla der to su tina ani. Anexa there were only crying crocodile tears at the old man's funeral. O kha putaran vuina khan mo an mit tuyan titla der mai ni thin lung takin an ui reng lo ap kha putar thi kha ti na hani crocodile tears ti chu tak ni lawa ma ani ril rutina dera han trap mit tui titla soina ani